kan state pona kan mizo puite tangkhang mek sarkarin sengkhom arom han meka danangin mek moza tan lo hong to a heng kan mizo pui state pona tangkhang lo hong to te hi kan thinlung takin kan lo loma thamuang takin ma ni state chunga ha chol sela kan dowa ala tangkhang mek te po sarkarin an lo lu thei dan tu arom han meka hetiang te tur hen dan zom tur oma pon lama tanga lo lu tur reng reng te hian interstate border cross tur hian chon home department permission nga ya so wang chon alo lu tu te chuan ke mane home department a deal na thelu ma sak tur ni a DRC deputy resident commissioner te mo Mizo welfare association mang te ne mo tin mimal point direct in home department ho tu te biak theya danang thap pa lo lu tur teng tiklai pon kan welcome ani so ti rolin ma niar kala ron ris ve top ramri ron thleng anom thina itu ma so in khonga ina wangin enge mo chen chukan han lalut ve bor bor lo theilawa tuna ro chuan thila boi thak tak zel wangin heng hi strict le zolin ramria kan dang to a itu ma dan lo lo tum to lo turin kanin hril nona a then khat aru ka lo lut lui te chu manin a thu boi te kan siam sak thuak thuka then chon lok aba te kan da thuak thuaka mi enge mo zat so tiang chon action kan na to ni he so tiang a tiang ai lo theina turin he to na chon da nang thlapin home department a he permission lama sa lo vek ni sela tle ma nga hre ta lo ngai point do theya ma ni tran lo so hun nga ka da nang thlapa lo turin kan ha in cha non le ani